Embera y'omuntu kuba urwoturo nemanywa nka insomnia yo mu rurimi rw'Urungereza kandi n'endwara y'abantu batari kufaho ekiro kuretera bamwe bamera n'obujuma nka Peloton okugira ngo bagwejegere no kumbira rw'omuntu gwetenga amezi omwisyo n'ebyo kurya no kwegura kwetenga no kubyama ningo kuhumuraho gwaza kugumizamo no gukora kurungi kunka sho kubyama cyo nikimanyisa ki yujuka ngo kubyama kuruye miringo ebiri no kubyama no kuruhuka karo umuntu uri kubyama kabara kuruhuka so ntugamba okubyama kandi ukabasa kuruhuka so wabyama taruhukire ntibanti manyisa ngo ombiri gwawe washanga nuguri nko gwama nugukora twatagambira cyo kuri yatu washanga norya ebyo kurya byingi nyekiro bikuretera omujunge cyakweta metabolism enda yawe nebishasha byawe birarana bikora bitutuka okiza kwimko mukashisha shanga toruhukire oyo no buramani no bura stress no tunga stress abahango bagira ngo kubyama n'ikindi cyo mugasha hamagara g'omuntu ahabo kuba nicwera kugaruza busyo butafara bw'umubiri oburo kuba bufire no kuboneza ubwongo namazima okubyama nicyo muhendo kandi kikuru munonga ahabwe nshonga okubyama ni kuretaho okukora gikurungi ko bwonko kandi na no kwijuka ninge kitweta memory ikindi cya kabiri okubyama ni kituma ubwonko bwagaruka bwayekora busya tucete cell repair ogundo muringo okubyama ni kiretaho okukirininga ubwonko omuntu gwabane gukora izoba ryona bwene uko kweza kubyama buriyo burofa bwona burwo mu bwonko bwawe ekindi okubyama ni kutuma umuntu yaba umubyembera ninga shitwete emotions yagumari emotional stable ninga yaguma mu mbera nungi atagizire ki atagumera nateruteruka then ekindi oshanga nk'umuntu yaborotoro yujuka ngo ubwonko bwasibana bukora then ubwagarika waborotoro bwagumana bukora uzakushanga umuntu yatanika kuyamu oburwire oburi kukwata emitwe aza oburwire bukwata emitwe na stress nayo no burwire oburi kurwa umutwe kandi bukakwata umuntu bukamukora kubi ohuye abantu binyo ngo bagizire stress yamuretana na ulcers yamuretana na high blood pressure yamuretana n'ibindi birwire byone bimuhabira kuretera umuntu yaburwoturo ninga sho kubyama no kumanyiza ombere okukora ekintu nko kunywa cyayi no kugira ebitekateko ombwire bwo kubyama entwaza n'emiceyo y'omuntu ninga sho omurujunge cyo bakweta lifestyle nebasa kuzura omuntu kubyama entwaza lifestyle nebasa kuzibireta kubyama kaje ngo warugaha ombwire bwo mwaziyo wahikomuka watandika kureba za filmu watandika kureba za TV wasya mukaga wasya mushanju oturonto tuza kubura ahabo kuba yijuka twagamba ngo hariho ecyo kirungo ninga shamashanyarazi agaguba kweta melatonin agumukama yahangire buri muntu wena kwasa gukora ku bwonko agarugambire bicweka biyone biyombiri no bwonko bwawe ngo okubyama kwahika haza ejo hormone melatonin nekora right kwa kubera nyingi ejo hormone erukuyama umuntu kubyama ibirakorwa kandi light yeringi melatonin neje banyingi egambere bicweka byawe binde by'umubiri n'ubwonko eteshayo kubyama yahika okuburotoro umuntu akarema kubyama nikiteganisa ubwongo n'ebindi bicweka by'umubiri okutondoza ndkweka ngo abanda bakubyama kubi binaka kwateka hangu n'ubutagira ubwonko bwawo buterere ninga sho kugira mental health ahabwe nshonga ko umuntu arabe yabasiba takukora ninga ari kubyama kubi obutwomaga ubwonko bwe nibwijagumane buzahigura umunonga kuko kujaguza gwazahigura umunonga aha muheruguretana no buzubu oshanga ngo buzubu bwaye yongera kandi icweka cyo bwonko n'icweka ikigumire munonga icyo kugira ngo muri kantu ko nako gukora nikacha affecting mbone kikabire kiri kirungi omuntu agira session yo kubyama kugira ngo bwonko bweye bwo mutindo kandi umukore cyo yabe nayenda no kugira ngo umuntu kwa kuborotoro atandika kuba inactive ningashi abaramani okukora imirimo yashime kuba nakora so shanga nito society cyatwataho aronko officer maybe tiyatunga kubyama kurungi yijomo officer cherirwe ninga no buyijamo tiyabasa gukora imirimo ye wijano yenda ngo akusavinge tiyabasa gukora imirimo ejo shanga nito society cyatwataho okorgerera hakitongore cy'ibyamagare cy'ensiyone cya World Health Organization kimwe cyakashatu cy'amagara g'umuntu nakimarira mu kubyama kandi kine kikuru munonga ahabwombera g'umuntu omushweka kitu cya kabiri nituza kurebe cyo umuntu ayine gukora yaburwotoro gasha kwa Edison Kinene.